Ndlela yabona laphana umthandeni bengaqondile kulo. I can assure you ukuthi umthandeni bengaqondile kulo. Ngizoyenza ivideo ngikhulume ngichazele yona. Yabona lokho angibambatha ungelovi kanjeyana kube yiwala lobubhinca lixubene nanotshwala. Thina amabhinca sinewala uyasazi nje sinewala thina abantu sixhawulana lidlikizane he bafo uyabo kube yiwala nje lokuqaba exubene nanotshwala lapha yabona hayi ngoba ngempela beqonda ukulo. So ungelovi ngicabanga ukuthi laphana ujampele kwi-option yokugcina kuma options zonke abenawo ukuthi asolve le yankinga abebhekene nawo ngalesa sikhathi yabona. Ngicabanga ukuthi isona sizathu ke sokuthi avele a resort ukuthi abe physical ngalesa sikhathi. Firstly ukuthi vele ubevele expectile impi phakathi kwakhe nomthandeni ngoba kushuthi bese beke baba kwi-quarrel over the phone babanga. Why ngisho njalo? Even ucheck live kamthandeni awenze before ungena lapha efonini yakhe khona la khuluma khona ngokungelovi athi ngakhuluma nabantu aba900 engathi ngokungelovi lothi angisiyani purity yabo. So khoma ukuthi vele kukhona ukushayisana obekukhona ngazi imali lezi engingachaza ngazo mhlambe it has to do with imali yabona. So uthe mayingena umthandeni enza lento ayenza into ebisise evele yaklikha kungelovi ukuthi hayi kushuthi seziyakhala ke kumele ngiyilwe yabona. But ubengaba nesixazululo esingcono. Okwesibili usuke mhlambe okwesibili usuke wafuna ukuimpressa uyenze lento efuna ukuimpressa abathize azi ukuthi abezwani nomthandeni yabona. Ngaba yesinye isizathu sokuthi a react physically ngalendlela a react ngayo ukuthi usuke wafuna ukuimpressa abathize abangezwani nomthandeni ongaba obhululu bakhe yena ungelovi.